Jaintia Hills Development Society Jhds Rynkat jingiatreilang bat ka Ophis jong KHUBLEI Germany kala plie paidbah iki artylli ki Iingbaduk ya kabalatei kyrpang dakiteki organization nakabenta kini ki Longiing Baduk ya kini la plie haka arpusan bat arpuhunriu September arhajar arpulai kini ki artylli ki Iing kidei ki Iing ka Kong Biki Biam naka shnong Mihmyntdu bat ka Iing Ummat Gerald Siangshai naka shnong Umshangiar Khanduli ya kini ki artylli ki Iing la shna bat penbit penbiang daka Jhds Rynkat bat ka jingkershan ki arngut ki nong yarap ki banakari Germany kita kilong Thomas bat ka Petra Meyer ia ka Iing ka Kong Biki Biam la plie haka arpusan tarik ubnai ba khandai arhajar arpulai da Sir Gerhard Albert President ka KHUBLEI Germany bat la kerku du Father Simeon Sungoh GB member ka Jhds Rynkat ka jingiadreilang Father Manbha Pakem Director Jhds ki staff bat ki nong yalam ka Balang Katholik Mihmyntdu la Aiti syakalong Iing ka Kong Biki Biam ya ka ni ka Iing Rynkat bat ki wei de ki tiar badon kam ki ba kentup she set ki shuki sofa artylli ki palong Jaintia Kmen ki stool ka drol bat ki wei de ki jingdon kam haka arphon riu tarik ubnai ba khandai arhajar arphulai la plie sa ka wei ka Iing haka shnong Khanduli haka bala Aiti ka ni ka Iing syakalong Iing Ummat Gerald Siangshai bat ka Iing ka sem la plie ka ni ka Iing du coordinator ka Jhds uba Dennis kurkalang bat la kurku du Father Manbha Pakem Director Jhds Rynkat ka jingiadreilang President ka KHUBLEI Germany ki staff ka Jhds bat ki nong yalam ka sengrang ba Catholic namdong parish ya ka jinglut jingsep habate ya kani ka Iing la penbit penbiang da ka Jhds bat ka KHUBLEI Germany Rynkat ka jingkershan ka sengrang ba Catholic namdong parish habakran cekilat patai kubor u director ka Jhds ula penpau ka jing sngongo ya baro ki badon kti bat kershan ban penshnai kini ki artylli ki Iingbaduk ki badon kam jingyarap Today I'm so deeply impressed that we really could realize this new house for Emika and her family. I remember very well the first time when we came, when we saw you, when we visited your family, shortly after passing away the father of the family. So we decided afterwards that we would like to do something specially for you and your family, and therefore we got two sponsors, Thomas and Petra, who said, I am really very, very happy to be present today in the inauguration of this new house, of this new home for the wonderful family here. And I really appreciate that some of you have come as well to celebrate this wonderful occasion today. And I will tell our people in Germany how good it is to help here. And it will be now the first house, and hopefully not the last one, which we can inaugurate here. And I'm really happy that I can be present and that we will have now the blessing of the house, and hopefully we will have a good and safe future here in your new home. Thank you so much. KHUBLEI Germany. I would like to thank Sir Gerhard. Thank you very much, sir, for your kind help, especially for your movement that we got this house for this Thomas and Petra to sponsor us. So I could believe if you are ki pai yang blai ki prasnong pratha yung ni kisnong Umshangiar Khanduli wada amlang thini ngi khamtam sa khilang I ya ka ni ngi hawai ka yung tenga ka jak ngaliang yung ka Jaintia Hills Development Society ngaman ka coordinator apo ka ni organization wa ya ka ni organization da sedang I nadus na maajar nro reter hadu kani kisngi bad bon ka madala I ha kani kimlang salang khatam hin kisnong la hadu snam arjar pra ja khandesh phau tu kra bhai ni kisnong tini khamtam hawai awna si bru hale ko khia haliang ka kukom im yo ki ta ka met phat ka khia haliang ka education kuman u kai gini ki drop out one year school atam ta ten re ne sngi wan yo ki yo sakhi phi ya kani ka yung
kawa lengba ka jingiatreilang Jhds wa KHUBLEI tayi u Sna ni kayong ni kayong sam yung Gerald bagamjo le ya ka ikhonkti yung kibro te lengba jingiatreilang Jhds wa KHUBLEI yo upsna ni kayong but sna Kmen le wa yo jingtip wa ka sendong ba yung ka namdang paris le dasdang gi wirap lang hago upsna ni kayong te KHUBLEI sibon kibro tenes ngi ngakam ukailang po kani Jaintia Hills Society wan sakhi ni a inu riban pakamjo law iti ya kani kayong sam ha kini ga ha ga yung majaral bat ki khorikti yung yo penamkam ki da ka babha miat yo ki te song suk song san khamtam yo ki jokhe jokhe haji im ki manasngi te KHUBLEI ki oro khamtam ki kini irap te ubla ku kudo ipi waro ini por yu asnan ya mirban kan kada pada ya kini ila kiwa dayarap langba ki donation langba ke jingrap yung hi ang dai pendep ya kini kayung dayo ithet ya ki palong ki sofa set ani kibi ki jing amkam adu ka yung ka irong irup adu ka light mut ki he bun ki udadep langba ke jing am ktilang ki yung hi de KHUBLEI sibun hawa kamni siaw yo man semi ina kaliang ka Jhds siaw yo man semi wa ye kreilang phi sirup bat unang ye kreilangi tena kabanta yung phi ki wa yung asem mentu kani kayung uekti ka hapi bat yoluti wa phi wan usumar sukher phi kani kayung mkwa ayo wa hadin san rusnam kani kayung mem sumar ka mem dewa penbaha penmiet teto kamram yang phi tu penbaha penmiet yoine daviet kani kayung di usuk di uplia ha te hap sumar phi kani ka yung imbaha imiet phi te kamayo phi kani ka yung yoluti yo phi ka jingku yung belai halor kani ka yung kasem yung phi ni daw panma wa kacap wa yang yo wan hai por label wa dang du petok betene sakhi kacap compare ite na singomu sibon wa dayo kani kelat wa ia mesin di Balang Katholik ya kantam ni lagi liang yang di padar ki waya to hari ni bynta waya I ha na ko kemai I jenis ket to uyi pat handrai ma ye pat dan liang yang ga Balang Katholik da ye ko hadu kan I pli bersale nga yulutio to ko ngo kali ni sekemat di kam nyum kam ko mi ga ko ngo ya di padar ya di nongla po Balang waro wi nga engo ya ublai ra emlang waro waki waro chup bagi nong kam hadin yang di padar le apa yang di padar le di sestar le kam jo anda dan dunia ini lah engo ublai ra emlang hawaro giliang ngaji kinong sim kti ya kam yang ga Balang waro wi handa da ngaman on yang tre le mper nga borom oy ini maha sasu ge cibon wa da ublai ya gani ga persa dekat ini borom akor boda ga Balang dengan ni yo ungu udang ini ini perdi yang ungu ile me cagenang yo bentu belai waro habi bewi nong kit kami yo gede me kepat ko cai ko nang do wa tibru tiblal ini sakhamat cucole yo nang ya karena co giman berulang buru kam tam ye ginong penlai khmat do kam gi pada kam gi nong kit kam dengan duit ni kenten wa kajak engo yo belai gara cirup yo de ten wa ngo hango ci ten hawa ten hanen ga yo luti yo belai ngaman na tulung yo ti yo ni pediang lebih ni ngo ci jar ngo chau u aktif yang cari wa he yang ni pada pendep di hal din ini wa de di chale ngai wa sano de kecak wa ang wa mio em la sedang pan ma ni waro ke duit te sudah sibuk Yes. By sitting